lenginqi nezinze cebukuhle kumda waseSwatini yaphoswa kwelokulibala. Abahlali bathi abazifumani inkonzo zikarhulumente, abanaso isikolo samabanga aphakamileyo kuquka neziko lezempilo. Indlela engena kule nginqi kwimeko embi ngeyona ndlela. Abahlali bathi bafuna indlela ifakwe itha ukuze nezithuthi zikwazi ukufikelela kubo. Uma ngabe unganamali egibela ibhasi lo 40 rand weembangwane kufuna uhambe ngetinyawo uye ekliniki eSwatini. Lana khona bawufike bakucharge khona imali because sengilenye live eSwaziland. Bathi nenqwelo zezigulana zikwazi ukungena. Leli viki lona leli lesuka kulo kunemuntu lo tetele khona la ekhaya eThambokhulu ngenxa yesimo lesihlangabetana naso semgwaqo. Uhulumende akukho la kakwentako kumbe ukuthi azame ukugretha. Umasipala waseNkomazi usigxeke kabukhali isenzo soqhankqalazo, watsho ekhupha isiqinisekiso sokuba isebe lemisebenzi karhulumente liphezu kwawo lo mba. Sicocisene nelitiko letemgwaqo lalapha ekhaya eMpumalanga ukuthi lisheshe libone ukuthi lisinceda kanjani. Basitshelile ukuthi ke bawulungisa ke lo mgwaqo batawuzama ukuthi bawu-maintain. Abahlali bathi susela oko baqala uqhankqalaza ngomvulo akho nelinye igosa likarhulumente like leza kubo.